Ti Masakbayan. Ti napalabas, dimtang tinapig sa abagyo, kat nagaburan amin ahardin da Tata Alipio. Nagpakada nga rudalayo kan Dexter, kat napanda na Kiminas, iti adayo a lugar. Napukawan mat itinamnama ni Silina, nga agkita dapay kan ni Leo. Isuan na kunana, apanawon mat siguron, nga agsapol iti lalaki, ang mangayat kan kuana. Papagayam, denggan dituloy ti serya tayo itaalawas, anapuluhan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kitaam man si Lina, napanggayam ng gad ni Leo iti sabali a lugar. Ken nagbirok iti sabali a babae. Kunam ligaya. Anya? Kat isumat. Ay na, di ka kumagsao iti kasta. Saan tapay mat nga amuno pudno day ta nga atap mo? Awanan, ligaya. Nalipatan na kunday dya aleyo. No kasta, mapukpukawan kan itinamnama nga agsublipay ni Leo para kan ka? Kasta nga talaga. Iso apanawon mat siguron. Tapno agsapulak matan iti mangayat kanyak. Anya ka din day ta nga ibagbagam si Lina? Seryoso ligaya. Nabayagan ang nagururayak. Ngam awan lata tinauray ko. Iso ako nak itibagik. Asa pulak matan ti ayat at talaga apara kanyak. Tapno sa anak amayaw awan. Anya? Nang namnamak nga agsubli ni Leo. Ngam aging gaita, awan lata. Eso arugya kon timang lipat kan kuana. Tapno saan nga adda ama sakitanak. Awanan insan. Nalipatan nak siguro ni Silina. Di ka mapukawan iti namnama, insan. Umadanin ti panagsarak yung manan. Di ka kadiagliday. Insan. Nita, tinarkaro nakit din. Kasanumat ngamin. Kaslawanan namnama makabingay kita. Sika iditi ka nayon amang ibaga kanya kanas ka na positibo ka nayon ti panunuden. Iso akas tamot ati ibagak itaken ka. Sa bagay, husto ka, insan. Sapay ko mga rod. Taurayin nak ni Silina. Nagpipintas na itila akong abado, Selena. Wena, tapno magatang adagos. Un nga rod. Kasla kanayo na may bustilakom. Wen, ngam nasken nga aganos kami laeng. Tanusan kami nga aganos. Awanan Iso ang masapol nga anusan mi nga isursur dagiti lako mi. Talaga nga anos ti kasapulan tapno da pagbiyagan. Tano agsadot-sadot ta ay awan Husto ti kinuna, Mark. Iso adakkel ti pagyamana kanyang kel Alipio. Tasyak ti inala na amangaywan iti manok na. Wen naanos pa'y ni Uncle Alipio. Nalawa idi ti ipatpatrabaho na agarden na. Ngam idi may tinapig sa abagyo. Isumat ti pan nakadadaal ti garden na. Un nga rod. Imbag lakit din tada binangon na apultri na. Wen nga rod, Mark. Nasukatan tinapukaw agarden na. Adanam namang agkita kayo pa'y kanilay yung Selena. Pag ko naamat, ligaya. Anya tamutangay. No ayaban ni Tata Alipio nga umay mga yuwan iti poultry na. Apa yun, Selena? Bay amon day dya aleyo. Makaamumatan iti biyag na. Tamakaamuak matan iti biyag ko. Anya? Anak ko, kumusta kayo ngayon kini Leo? Kinapudno na, nanang. Nadagsen tirik nak iti daytoy nga ikadang ko. Anya? Saan ko siguro apakabasulan? Nabayagan ang nagururayak iti panagsubli ni Leo. Ngam awan na uray ko. Iso asong batak matan ti idat-daton ni Mark a panagayat. Anya? Wen nanang. Agam, anak ko, sigurado ka kade nga ay ayatom ni Mark? Diyan ka mo.
Jak maawatan ti bagik. Ay na, nariigat ti basta ag desisyon latan anak ko. Tingitingam pa'y anaimbag, no talaga nga ay ayatem ni Mark. Wen nanang. Insan, mayat tibingay tayo dito'y minas. Wen nga rod, insan. Kung naktumat kan ka. Un nga rod, insan. Naimbaglangan tainan anusan ta, tanusaan. Awan ko makwarta ta ita. Kat, anya ti plano mita. Agawid ta pa ije banaw, insan. Mapan ko man bayadan je ilaklako da atalon. Uy, mayat day ta plano ma. Wen, insan. Ken pasimpak ti balay me. Ken gumatangak itilugan ko. Talaga mo ta. Katuna, insan. Taramatan taman ang mapan ije lugar da silina. Ay katwa na. Mayat da kita plano. Kahit sikangay mo't insan. Pangaramatam ngay mo't itinabingay mo. Patarimaan ko matlang ti balay may. Ken gumatang iti baka ken kalding. Isupay apaaduan ni tatang ka. Kat ti daduma, aramaten ti kabsat ko nga agad-adal. Tamakita kat desidido iti panagadal na. Ay katwa na, insan. Alang rod, intag pakada kadag iti kakadwata. Taagawid tapay lang iti lugar tayo. Sigurado ka, Selena? Paikalay sa ka ni Mark? Wen, ligaya. Ay sus, kala at manday ta pangadang mo. Sigurado akon iti daytoy apangedeng ko. Ngam Selena, amang ano agbabawi kanto iti udi na. Amang ano nagdesisyon ka laeng, gapo iti sakit tinakam mo, gapo iti napasamak iti relasyon nyo kan ni Leo. Jak mo, ligaya. Ang basta, makikalay sa akin ni Mark. Anya? Sana bali. Masursurok tumatla siguro nga ayatan. Naa, amang ano anyan to ti ibunga day ta nga aramidam, Selena. No anyaman ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Awan ti maaramidak. Sangwak tulaengan no anya ti bunga na. Tsaklaim pagaro pa da kayo gayam kay ni Selena ti agkatuluyan, Mark Baraw. Ure siya karot ata. Kung naklakit din o din nakayatan. Talaga kasta Baraw. Saan nga isuda kinileyo aka nakak ti para iti tungkal maysa. Uwan tata. Na istorya ni Selena kanyak dayta. Ay, iso nga rod, aniligaya edi ti irtrito ken ka. Agam ni Selena matgayam tinamagpitik iti pusom. Sapay ko maa. Ta saan tong agsakit tinagam ni Leo kada kami. Saan mo't siguro, Barok? Gaputa talaga akasta ti gasa. Nagatang mo amin ang akayat mo, Leo, anak. Wan nga rod nanang. Nabayadan tayong jetalon. Kan nakagatang tayo itilugan tayo. Madamamot ten at tartarimaanan na tibalay tayo. Ba nagapagyamanan miken ka, taamom tinaharamatam iti kwartam. Bunga amin ti panagsakripisyok dayta tatang, nanang. Ti panagan-anos ko, gaputa kayat ko amaadaan mo't ko maitinaranyag amasakbayan. Uwan anak ka. Ang inka kumamit sa rungkaran ni Selena Ang mga nuur-urayan na ka. Dandani makatawanan na di kayo nagkitkita. Wan nga rod tatang. Dayta mo ti planok. Iso ngayon tun bigat mo't lang. Mapan kami ka ni Dexter dya lugar da. Tasarong karan mi ida. Aging gayta. Kasladyak pala mamati nga asawa kan, Selena. Mamati ka nga minan, Kasanukot, kasla di na kamin pagan ano idi. Kasla nakasupsuplada ka pa'y. Anya asuplana. Kung naklaan ba't Kat no nakasingsingput ka. Iso nga rod na nagayatak adagos kan ka. Sapay ko ta saan kantong agbalbaliw. Ikarit leta. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ala, rumwarta man kiti. Sursuran ta ti ili. Tainton bigat. Agsublita manan iji tambak. Wen nga rod, Mark. Inton makasublita man ni Jay. Ay, trabaho man ti inton na renta. Iso nga ag-enjoy takit di nga agpasyan.
Kunak lakit day no asino ti akin lugan iti kabarbaraw. Si kamot gayam Leo kaanakan. Wan, Uncle. At damot na bingay mi napan mi nakiminasan. Iso ang gimatangak mo ay tinugan ko. Ay katwan abaraw, mayat day ta. Wan, Uncle. Katuray da kayo. At damot gaya man poultry, Wain, da kayo nga ro tinapanunot mi iding agbantay. Ay nga mi dinapanak ijay lugar yaw. Imbaga ni tatang mawanapan kayo nakiminas. San abali Uncle. At damot na alayo akatalakyo. Wain, adda ni Mark Barok. Mayat ano kasta, Uncle? Wen kahit sapay lakumata di ka makmakla at iti ibagak. Ha? Anya ka diday ta, Uncle? Ni Mark tinakaasawa kini si Lina. Anya? No kasta. At nga rudon asawa ni Silina, Uncle? Wain, Barok. Kalkal pas launay ti kasarda. Ada siguro dua alawas tinapalabas. Anya? Wain, Leo, Barok. Saanin ang nakauray iti panagsublem. Gapo tadi ka nagpakpakita. Nagsapulin iti sabali. Apay ngamin, Barok. Uncle, adayo tinapanak a lugar. Awan apulos ti signal ijay. Iso asaan ko ang makontak. Sana ka magabiyahe. Kaputag tuloy matitrabaho mi. Nagsakripisyo akang kalalipyo. Inanano sa kami narigat iti trabaho. Inibturak ti iliw ko. Gapulang iti ayat ko kan kuana. Ken gapu iti ayat ko ang makaurnong para mutlang iti masakbayan mi kuma. Maawatan ka, Leo. Gapo tamayat ti planom para kada kayo. Agam talaga akasta. Sana na kayo tinaikari iti tunggal maysa. Nasakit ang kan. Ninamnamak nga orayan nak. Nang namnamak nga damas ublyak. Ngam napaayak lagayam. Agsublitan ni Jelgar tayo insan. Awanan ti rason, tapno agbayag tapay ditoy. Insan, Leo. Si kanti agmaneho insan, diyak kabalan. Insan. Ano sampay lang insan? Amangan nga minuma-aksidente ta. No siya pay lang ti agmaneho. Ay na, Insan. Pagkalmam ka di tarik na. Awan mo't lang ti maramidam. Gaputan alpasan ti amin. Wan insan. Ngam sakit lang amin. Impag-arup ko. No anda masubyak. Ngamawan mo't lagayam. Masya naklaunay ken ni Leo. Makitak anasaktan iti kastaunay. Ay, wen nga rod bakit. Kaslasaan nga iso jay Leo nga amamok. Tinaragsak ken naangaw. Talaga kasta bakit. No pampanunutin. Ada bidot dadwa. Tanabayag asaan na nagpakpakita ni Leo. Kaya saan mo't ang nakauray ni Selena. Ay, wan nga rod Ngam gapo nga rod iti pagbiyagan. Imadayo ni Leo. Kat gaputan na pukawan mat iti namnaman ni Selena. Nagsapulan iti sabali a lalaki. Ay, kasla nobela ti pakasarita anti ayan ayat da. Talaga kasta. Kahit sapay lang kuma. Tanaragsak ni Selena iti sidong ni Mark. Kat makailiw-liwag kumamait ni Leo. Mabisin ka din, Insan. Isagdang mo pa lang, numabisin ka insan. Alangan mo tasak lang timangan, Insan. Sige nga rod. Isagdang mo, tamangan ta. Narigat mo ta, sapay adlayo ti biyahe ta. Hawin nga rod. Ala, mangkita kay tinawaya pagparadaan. Nawayaman kiti dito ya. Di ba bahaya na katakdar? Kasla ni Selena. Anya? Wan, Insan. Ni Selena nga agpaisaw. Sige insan.
Kaya't ko ang makasarita ni Selena. Nagbayag matan ni Mark. Napananangatan. Selena? Leo, Uwan, Selena. Kaya't ka ang makasarita. anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.